coalition yateye mu bice byinshi muri Kalehe ubu tuvugana intambara irimo saa moya n'iminota 50 bateye ahitwa Katare Cyushunguti na Nyamugari ndetse nahitwa Kivoka aho ni muri Kalehe aho saa 4 mu kanya gatoya rwose bateye ahitwa Nyaruhinga iwacu Mukoko muri axe ya Mukoko Minembwe ndetse ko barakoresha imbunda zikomeye zirimo twababwiye amakuru ushize tunavuga ku nkuru zabyaho twababwira ko ari umugabo batetse bamufata batekwa bamuhendesha udufaranga umucika 10 reka dusabe Gatumba Foundation kuzana no muntu bakamushira mu muryango uwo ni Kirayi rero niwe wafashwe matekwa umugabo mukuru utari muto urumva hari ya muri akansa ryabo nakagara bose bumvikana uretse ko arerema twamaze kumenya kuko zazigenda zivamo ariko uyu musaza agizigiye barafasha amatekwa kugira ngo abe nk'inkonde yo gukubitisha mituwete y'abanyamurenge hariya kugira ngo nabavuga ati dore ko dufite umucika 10 Kirayi rero nawe mu bundi buryo natareba neza ashobora kuba ahaye ashaka kugwanganisha abacitse guca muri Gatumba d'abord abandi bose ukuyewe ubundi ni ukuyewe gusa ni ugiye gupfobya ubicanye bwakorewe abanyamurenge byaho yavuze ibintu byinshi aravuga ngo niwe mupasiteri ukuri uhagaze kuri washingiye ku mavuta ngo yamenweho umuntu yakwibaza ndetse amavuta yiwe byaho ko mfite video cyangwa se dufite video ziyo zirenga 2 z'urukoza soni ari gukora amanyambwa kuri telefone ibi navyo bisiga amavuta imyamagaro giriho ngubu n'amavuta y'ubu twayatinda amavuta mu kizungu natubwiye Shalom bakunzi b'Urubunga TV bakunzi ba Insobeko TV turabasuje mwese aho muherereye ku migabane itandukanye y'isi dukurikiye muri benshi kandi henshi hatandukanye aho bwije tubahaye mwiriwe nanone kandi naho bukeye namwe tubahaye mwaramutse ni wa mwanya biganiro cyangwa se mwanya makuru dukunda kubagezaho umunsi ku wundi ndagira ngo rero muze kuba muri hafi tuze kuba tubasangiza amwe makuru ndetse n'ibindi biri kuvugwa hirya no hino cyane cyane byerekeye n'ubundi mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo munyemerere mbanze mpikaze mugenzi wanje muri kubona kuri screen zanyu atangira basuhuza hanyuma tuze kuba twinjira mu kiganiro nje mwumva n'icubahiro Alex Mvunabande kuva kuri Urubunga TV nanone kandi kuko bisanzwe tuributsa abantu batarakora subscribe mwanya n'uyu mwakora subscribe kuri ibinyamakuru zombi ndavuga Urubunga TV ndetse n'Insobeko TV abatarabikora mu zukuri mwabikora kugira ngo amakuru yacu muza muyibonera ku gihe kandi mukomeze mushigikire ibi binyamakuru tuyibutsa nanone ko uyu munsi ni nakazi rimwe itariki 17 umwaka 2026 journalist urakaza neza munyamakuru mugenzi wanje reka turamusaba dukurikira bari hatandukanye bwa munyamakuru salamu y'abarwana shaka ihoraho aho ngurumi rwacu abanyarwanda barundi ndetse n'abakongomani bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda w'ikinyarwanda aho bari hose haba muri Kongo mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu abone twebwe reka tubaramutse ndetse tubahaye ikaze mu biganiro byacu Masisi Murenge Kalehe bari mu bitorosho by'intambara turabaramukije kandi tubihanganisha bwana munyamakuru intambara nimbi hari intambara itorosho ariko mu by'ukuri ingabo za revolution zihagaze neza reka twinjire makuru yacu aka kanya urakoze cyane tutaraga ku kiganiro nyamukuru cy'uyu munsi nyemera tubanze duhere mu misozi miremire y'Umurenge turebere hamwe uko akarere kameze kugeza aya masaha ndetse tuze kumanuka turebe nari kuvugwa muri Kalehe hamaze iminsi yavugwa za Tombe cyangwa se imirwano zifashe gute Umurenge Ho Plateau ndetse na Moye Plateau yo ni territoire ya Minembwe n'amahoro bwana munyamakuru yo gukoraho ejo bundi ingabo z'abarundi ndetse n'ingabo za FARDC nke cyane
zikinze amashyamba zirinjira ziharuka hafi ya za Kabara mu bisambu ariko intare n'abadungo zibarangije gusa baranyika barahunga. Sinzi niba baraje kurwana, niba bari baje muri espionage, niba bari baje mu gutata, ariko mu by'ukuri barahagaragaye gusa mu kanya gato baratoyeka. Intare n'abadungo babwira abaturage ati muhumure ntacabaye, ni amahoro. Bashefu muri waye plateau za Inguri za Gipopu bari ruguru bagushimira ubuyobozi bwatwirwana hari Minembwe kubera umutekano ngo babahaye, kuko umutekano niwe byose, amahoro niyo ya mbere. Baravuze ati mu by'ukuri ibintu tuma kubona ati twari tubimenyereye. Bazalendo urunyago amabariyeri none umuntu yapfuye barasha umuntu kuri moto ati byarashize, tubashimira abari gito. Baravuga ati tuje kubashimira nanone kandi twibutsa n'abantu erega nubwo twateranijwe na leta hanyuma twari duturanye imyaka n'imyaka cyane, ni leta niyo tubereye imbi abandacu dufana bo rwose nta mahoro nabaravuye za Gipupu. Nuko bimeze rero irembo rya Kabanju na mahoro aduye yarisuganije ntiyabasha kuba yatinyuka kurasa. Aratinya gire ngo wenda nuko bimeze muri este za Poezero arengabo za Revolution Nguri kwa Murima arengabo za Revolution muri West za Gipupu na mahoro, West za Gipupu se na mahoro. Ingabo twabwiye zarimo kuzamuka ziva mu kurande rw'u Burundi barazikoragize bategura igitero ko mu mwisho kwa gatandatu ndetse no mu nyanja yo kwa karindwi barimo bategura igitero. Twarabivuze no makuru yacu ko ingabo zakomeje kwinangira ziranga ati tutarabona imbunda yo kurasa irya ni CH4 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 yabarashe badafite imbunda yo kurasa tutarayibona ntiturwana ati ndetse hari n'izindi mbunda ingabo za AFC zifite ko tudafite mutaraziduha rero ntabwo tuja gupfa no guhona. Gusa leta y'u Burundi yabyumvishije yakomeje kwambutsa ingabo, ariko amakuru dufite nuko ingabo zikomeje gucika bana mu makuru. Ingabo z'u Burundi zikomeje gucika, harahurira amabote bagasubira Bujumbura bakemera bagafungwa, abandi bagatoyekara muri Kongo. Tumbwira aho ba journalist base yego ku itariki 15 hari naga nipujo 15 hari niposho ejo hari ninga uyu musaka zirimo. Amakuru dukesha abanyamakuru bari hariya musozi muri Murenge bavuze ko FARDC n'abafatanya ibikorwa bazo bagaragaye mu gace Kabara sore kuri Sayuni, aho bivuga ko bashaka ko n'ubundi kugaba igitero muri ako karere. Aya makuru nanone akavuga ko izi ngabo za FARDC zasanze ingabo za MDP twirwaneho ziri maso, maze ico gitero kiburizwamwo basubizwa inyuma. Uruba cyaje igitero narivuze ko bakibabona gusa ngo abanye bahunga gusa ntaho uzi baraje gutata, ariko mu by'ukuri hari anti biro bikivamo Ibyo ni ibijyanye n'umutekano. Hanyuma mu buzima busanzwe abaturage ejo hari ninga imikutano, hari ibiterane, amakanisa yose bari binje nta kibazo, kandi bakicikanga za drone. Uzi ko bari bamaze imyaka irenga nk'itanu badatera itanu bagera ni materaniro umunsi w'amateraniro mu gitondo igitero akaba bakwirwa icyo mwe cyose ari amahoro baje kugera ninga igitero ubundi kirege cyane FARDC ari muri Minembwe yahanguraga amayima y'abantu bari mu kutano cyangwa yamenyaga ko ari biterane, rekaga abantu bamara kuja guterana ikabambagara ati nimuze batangiye gusenga ninka nibwo zanyazwe, ubundi ni ndabwo zanyazwe ni inga bari bararigigarurire nibwo zanyazwe igihe imikutano nibwo FARDC yabagaraga amayima na amakanisa kabisa ubu bameze neza, imikutano ni yose ibiterane byose barasenga rwose, kandi nubwo wenda twose ndetse bakagendaga abana banariye ndetse bahaze. Nabonye n'abaturage bagarutse mu zabo mu gace ka Mikenke, akisa Mikenke ejo bakoze ibyo nakwita ngo ni ugusibuka abenda gitasha ko barataha. Ari abaturage bishwe na za FARDC, abagabo b'abasaza n'abandi bagore, abaturage benshi nabonye ejo bakoze ikiriyo cy'abantu benshi batabonye umwanya wo kwibuka cyane abaturage babaga muri ya nkambi ya Mikenke
benshi barahakubitiye FARDC ntiyahoraga irasa abantu se buri gihe ibisasu za buri munsi n'amadrone abarasa hariya ejo babonye umwanya rero wo gushingura cyangwa se wo gusibukaga iriya ni jenoside hari hapfuye abantu benshi mu by'ukuri habe n'amadrone hari abo yishe ariko reka twihanganisha ubwoko bwacu ndetse n'abantu bari muri Mikeke tubabwire ngo bakomere yego bakomere nagitasha abantu ejo banabonye amafoto ndetse n'amavideo abantu twaragenda bataha n'amibunda abantu bataye nubwo ntazu nimwe kiharangwa bazabubaka niko kurwana kwiza turwane twubaka cyane kuko abantu ndibigomanga muri kanogo ka Minembwe ngo bavuge ngo namahoro oya buri iyo mutuye hanini n'umutekano bari munini nawo kwigomangira abantu bangana kuriya mu kantu gato kuriya umutekano ni mukeya cyane aduya bazamibunda gutatana ni kwiza gutatana ni kwiza cyane yego sorry hanyuma rero reka tunyarukire mu axe ya Kalehe aho ni muri territoire ya Kalehe muri province y'undi ya Sud Kivu hakomeje kuvugwa imigwano mu duce dutandukanye zahereye inkazibwa ya AFC iragenda irazigarura buce n'ubundi bitero bikomeza kugenda bigaruka amakuru dukesha imbone zacu ziri muri kara gace ka Kalehe ziravuga ko ahitwa Ngeramana Runengenenge Bukumba Kalungu Chambombo aho hose muri territoire ya Kalehe twese abantu ko ari territoire ituriye amashyamba habaye fidèle zitabarika ni nazo ziya zirwana hanini nego abarundi barimo ariko sibe cyane aharakora cyane Lehibu ndetse na FDLR na Maimai ariko amakuru hari nuko amaze kwinjizwa ikibira bose utu duce nitwo twari turimo ibirindiro bikomeye byaduye ndetse cyane FDLR zazirimo hariya zikomeza kugenda zigaba ibitero muri ku birindiro by'ingabo za AFC cyangwa se za ARC Armée Révolutionnaire Congolaise AFC ravuga ngo umuti no kubasangaho bari n'ubundi niko kwakura mu tuduce babasha kuba bakomeza kubinjiza ikibira ariko kandi ku rundi ruhande AFC n'ubundi nkuko yavyiyemeje ikomeje gushakira abaturage umutekano haba muri aka gace ka Kalehe muri axe ya Kalehe ndetse haba no muri axe iyi territoire ya Kabare nayo inyuma ya territoire cyangwa se ku mabiro ya territoire naho harimo ibitero zagenda biza umunsi ku wundi hari mu ndira ya FDLR Kabare territoire ya Kabare yegamiye Bukavu reba Bukavu munsi uri hejuru kuri territoire ya Kabare ureba Bukavu ureba Bukavu mu ndege nayo ifite amashamba agera ku Kabare so ingabo rero za AFC cyangwa se za AFC zari neza kuri territoire nyuma ya territoire hakabaho utundi duce twinshi tukirimo aduye utwo niko bakomeje kugenda bisubiza erega tubwire ko cyangwa subiza inyuma baranatwumva buriya kuko abenshi bavuga ururimi rw'ikinyarwanda hari abanyarwanda muri Kongo hari abanyarwanda barabaye ba FDLR bagiye bahunga u Rwanda nyuma yo gukora jenoside abari abana b'abakongomane b'abarwandofone babashizwe muri Wazalendo bashobora kwishikiriza ngire mwabonye ubucize muri Nord Kivu abakomando bakomeye bishikiriza AFC bavuga ati nababuzaga mu mutekano je ndi runaka mwumvaga izina ntimutanazi ubu rero ni muri Kinangufu nahariya rero muri Kalehe abari benshi n'abarwandofone sinzi impamvu daboro ikicyama ntabwo ari cyama kivangura bwana mnyako iyo tuvuga ngo ni icyama kirwana abakongomani bose cyane twari tuvuga abantu tubwira abantu ko abarwandofone barengana n'aba bahutu bafite uburyo barenganamo muri no Kongo abakongomani ndibazi ko umuntu uvuga ikinyarwanda ashobora kuba umukongomani leta yakongeragiye ishukashuka abana bahara muri Nord Kivu na za Kalehe ati mwebwe ngo muri abahutu ngo turavukana ibintu ngibyo ati barasi bene wanyu muri Kinangufu nta hamoko bamwe muri AFC bamwamoko ubu wakora effectif y'abatutsi n'abahutu muri AFC basanga bandi benshi bibaye ko bo barwa bandi benshi tibibuye abatutsi ni bangahise rwose ahubwo AFC ni icama gihuriyeho n'abakongomani bose baze ko hari igice cy'abakongomani gushaka kurengana baravuga ati dushaka ko hari igice cy'abakongomani kirengana abanyamurenge bagize imyaka n'imyakura bicwa leta zagiye zibaho habe na leta Kabera nuko tumushima yaragaragaje yego ariko uzi ko muri Bukavu kuri leta ya Kabera hari amasoko cyane bakura ibiryo ntabwo ari umunyamurenge ashobora kuhagera hari ahantu henshi umunyamurenge atagaraga muri Bukavu kandi twitwaga ko twari mu mahoro ngo yo gukoraho ariko ibyo byose nizo AFC kugira ngo ibice kandi kubica ni ukuvuga ngo n'abakongomani bose umutima atavuga ngo n'abarwandofone gusa n'abakongomani bandi basanga bakavuga ati
ntituzemera ko abakongomani barengana kubera amasura yabo, kubera ururimi rwabo, ntibishoboka. Iyo niyo AFC rero, nanga n'umututsi, nanga n'umutu, nanga se umurwandafone, si uyoboye AFC. Ibintu nk'ibyo mu by'ukuri bazabura ico bahera kugira ngo batugire nabi, ariko mu by'ukuri Kongo ifite abagabo. Kongo ifite amoko yose ya Kongo afite abagabo. Murabizi ko hari n'abantu bari mu kubaza Kinshasa bagacika, babangara batazi n'Igiswahili, bagahuruka bakavuga ati tuzi ico mu Rwanda. Ya nuko bimeze rero. Tuvuye mu iyinga cyangwa se mu cyumweru cyo kwibuka abanyamurenge bazize uko baremwe cyangwa se bishwe bazira imiremere yabo mu gihugu cy'u Burundi mu Gatumba. Nanone kandi n'abanyamurenge baguye mu bibogobogo, ndetse kugeza n'abanyamurenge bari kwicwa kugeza uyu munsi. Ryaringa ribabaje, ryaringa ry'umwijima mu banyamurenge, aho abanyamurenge batataniye hatandukanye mu bihugu bitandukanye ku isi yose bari muri ico gihe cyangwa se bari muri izo bihe zo kwibuka. Reka dukomeze tubihanganishe, by'umwihariko twihanganisha abacikacumu bagatumba, abacikacumu babibogobogo n'abacikacumu bizi ntambara turimo kugeza uyu munsi wa none. Zimaze gutwara benshi. Hanyuma rero nagize gutya mbona umuntu ampaye video yazaho. Uyu ni wa mugabo twakozeho ikiganiro ushize uri muri UK cyangwa se mu Bwongereza, aho yigometse kuri mituwalite y'abanyamurenge iri hariya, akora ico yise ngo ni BCU, ava muri mituwalite yemewe y'ukuri ariyo baka, arigomeka. Yigomeka gusa kuri mituwalite, yigomeka no kuri gakondo, arema nawe n'ubundi ikindi ca gakondo cabo bafatikanyijemo na Kongoro. Kongoro arimo nk'umujanama yahoze ayiyoboye aza kuyibasigiramo. Hanyuma rero yavuzemo amagambo menshi, ariko ndagira ngo tugaruke kuri makeya yagiye avuga. Kabiri wenda. Kabiri. Aho yavuze ko wari ufite imfubyi gusa cyangwa se abacikacumu bagatumba wenyine gusa muri UK. Arasubira aravuga ngo abandi bose bahabibuka kuko baracuza amagufwa. Ati ni jewe muri sare ufite muri ikigihugu cy'Ubwongereza, ndetse muri sare ga yukiye muri Rumvikana, muri sare abacikacumu bari muri sare nibo bacikacumu bari muri iki gihugu cya UK cyangwa se cy'Ubwongereza bonyine, nta bandi bahari. Icyo ni cyambere. Nitwe twatwibuka nyakwibuka, abandi ko baragira gute ko baracuruza. Ari n'amagambo yazakura yavuga iki? Mu by'ukuri twagiye tugaka ku ijambo rivuga ngo ntawe uza bitandukanya n'abandi adafite icyariki. Uyu mugabo si none si bwo bwa mbere akora ibintu bisa n'ibimutandukanyije n'abandi. Nituvuga ngo uyu mwaka turaba twibesheho gato. Ubushize ngire ngo wari umushitsi mukuru ni Dr Kaniki, perezida wa MSD. Hari ico fa nawe aho yibukiye niho yibukiye. Niwe yibukiye. Reka aho twababwiye amakuru ushize tunavuga ku nkuru zabyaho, twababwira ko ari umugabo batetse bamufata amatekwa bamuhendesha udufaranga umucikacumu. Reka dusabe Gatumba Foundation kuzana no muntu bakamushira mu muryango. Uwo ni Kirayi rero niwe wafashwe matekwa, umugabo mukuru utari muto. Urumva hariya muri akansa ryabo nakagara bose bumvikana. Uretse ko arerema twamaze kumenya kuko zazigenda zivamo, ariko uyu musaza agizigiye barafasha amatekwa kugira ngo abe nk'inkonde yo gukubitisha mituwalite y'abanyamurenge hariya, kugira ngo nabavuga ati dore ko dufite umucikacumu. Kirayi rero nawe mu bundi buryo natareba neza ashobora kuba ahaye ashaka kugwanganisha abacitse guca muri Gatumba. D'abord abandi bose ukuyewe, ubundi ni ukuyewe gusa ni ugiye gupfobya ubwicanyi bwakorewe abanyamurenge. Kino kintu wenda tutaraje kure, tukiri kuri uyu muvandimwe cyangwa se umusaza n'umugabo mukuru uri muri za Septanta, yani mukuru Mzee Kirayi ari mu gihugu kimwe mu bihugu abanyamurenge bahungiyemo, cemerewe gihabwa ibuye ryo kwibutsa rw'Abanyagatumba. None Kirayi yibukiye atarara amazina. Ukibaza ese iri buye ryubakiwe Kirayi, none kugira ngo yibukireho abiwe
yaburiye mu Gatumba none kaje kwibukira mu dusare zaho yateguye nimba ari Sheffield nimba ari he ukibaza ati se iyi buye ni ryagenewe bande message iriya rero ni ya Kirayi reka tubwire Kirayi ngo ndetse na Gatumba Foundation niyo kuntu bagarura iriya ntama so bwa mbere ntama izimira na Yesu yasanze imwe yarazimiye mu ijana asiga 99 ndaje gushaka yazimiye ngo ashikasanga nyine ngo yarazimiye koko yaguye mu bihanamanga ngo yaranavunitse Kirayi nawe arasa n'uvunitse mutima kuriye kubona Kirayi atahayukira kwibuye riri urutonde rw'abanyamurenge twabure muri Gatumba akaza kwifundekeza iri ya mu Gasyata ngo ni agasare k'abazungu babatije ahantu nabonye umuzungu kandi yari nk'umushitsi nabonye nk'aka gasara k'aba muzungu bazobona bitayeho se aravuga ngo wagize imyaka 3 wagaragara kuri media yangu iyi myaka 3 nako twage twihangana si ubwa mbere tubona amakuru y'aba bantu bari mu makuru n'ubushe twarayabonye baje mu myigaragambyo Belgique bahita bategura igiterane ariko turabatereka twitonde turebe n'ibindi bizaza kuko nabo byari bizambereka tuvuze ubushize kuko batibukanye n'abandi kandi Dr. Kanike yazamuse iyo aza kuba tumvikana n'ubuyobozi bwa mutualité buri hara muri UK hari cyo yagombaga kuba afana twirwane wabesha ngo umuyobozi w'u Rwanda shaka mbere yabeshaga ko ngo ari mu Rwanda ngo ari mu Rwanda shaka ngo twirwane ngo ntabwo ari akagara ati icyo ntemera n'ubuyobozi bwa Baka ariko ibindi ndavyemera ati kwere impamvu ni umusanzu Baka izikoza ikawohereza nje iyo nzira wapi nje zanohereza uwaje ukibaza tese nimba koko bza atumvikanaga n'ubuyobozi bwa Baka cyangwa yabupingaga na president wa twirwaneho cyangwa se president wa MLDP hari kibazo bari bafitanye utuye muri yaratuye muri Amerika ubu akabasiga atuye mu gihugu mu byukuri n'imisanzu batanga ubu ngubu ntifitandi bari naza tubwire iyi misanzu azatanga ya d'abord izija natubwire ko bagaragaje ko ubundi turamubaza gusubiza ibibazo hano byaho azasubiza imisanzu azaze adusobanurire imisanzu azakosanya azayiroza namara tubwire icyatumye apinga twirwaneho ubu mwaka ushize akibuka uko ndetse n'umuyobozi twirwaneho yageze hariya nanone kandi ginshuro umushitsi mukuru wari hariya ni vice president wa MLDP watwirwaneho bwana Nkurunziza Alex barabonanye ko yamukwepse akagenda agakora ibyiwe ku ruhande akavuga ngo tiyemezanye nawe ntabwo nuvuga ngo ni anti twirwanye ni anti MLDP ni anti abarwanasha buriya nkunda umuntu witwa Manyota Manyota ntagira uburyarya ubushize yaravuze ngo mwebwe ko mara twita abagambanyi ati umugambanyi ni umuntu muba mwavuganye ikintu akakuvamo akaja kukugambanira niko bivuze Manyota to Yesu uko bimeze twebwe turabanzi turi kurane rwa leta ya Kongo iyi twirwane ko turayirwanya n'abanzi bacu uruba ko Manyota ntabwo yagira ako kantu sinzi ko nemezanye nawe Manyota dufite video ziwe nishe biganira yagiye aho gani inyuma none rwose ubujyaje uzana kuri kamera ukavuga ikintu ejo ukayigarukaho ukavuga igitandukanye Manyota yigeze kuvuga ngo rwose ubujyaje umuntu uzakorera undi muryango ngutari mahoro ngo muri Amerika ngo ni yadushye niyo wa mbere uri kwigwanya ubunyine none rwose ubujyaje uravyiti ni kanyafuta Manyota ni kigeuge Manyota mwenyewe none rero bundi nabo nyabati ngo mutwa tugenda ko duhinduka amagambo ashaka ko kubiye biramunanira no kandi agira ubwenge bwinshi none hananirwa kubisobanura bavyita ubwenge twa nta bwenge bwo kugambanira bene wawe n'ubwenge twa iby'Amanyota twa bitindaho ni bibi cyane ari ibindi tuvugira no kuri kamera mu byukuri aba bantu nabanzi batwirwane umva abantu bakorana na byaho kigaragaza neza ko zaho ari umugenocide zaho ari FDL zaho ari akagara ari aduyi mu abanyamurenge bagomba guhungira kure cyane akagara bunyine niko kabi kuri FDL zahakorana na Ntanyuma Delphi kandi urabizi ko Delphi niwe propagandiste niwe Racine
wakagara mu Buraya hose niwe wabitangije Europe yo niwe wabitangije akora n'uwitwa Baseka Prosper uzubona ibintu Baseka azayandika ku matwitter ari muri Europe nawe ese bafiki no gutukana uzi ko abanyakagara bari mu gutuka abantu bakanabatukira no kuri base akorana na nyirazo umuvandimwe wa Ntanyuma akorana na Pasiteri Rutambwe hagarara aho ngaho bwihana batanga ngo twatubesha tunganya neza leta y'u Rwanda yahaye Rutambwe passport ngiyo igaragara neza uyu ni umunyarwanda mu byamugejeje hariya ari ariko bwari umunyamakuru baravuze ngo haba imbwa zibiri imbwa ya mbere ngo izayima uwayihaye yitwa ngo ni Bihonzi Gedeon Bihonzi Gedeon umunyarwanda Rwandais w'i Kigali wavukiye mu Kamombo muco hagati muri Kongo ariko mana we kurumva uyu ameze nka kujya kwa Kongoro ariko iyi neza ya leta y'u Rwanda uyu ari batuka u Rwanda icyari cyo n'u Rwanda rwakimugize ari mu bantu bakorana n'abanzi b'u Rwanda FDLR ari bari bazere radio za Tahuka urumva Tahuka igatumira pasiteri akayijaho uyu agejejwe aho ari ubu nyine igihugu cy'u Rwanda bose la majorité bose yarangiza numvise nabyaho ari kuvuga ngo se n'abantu bari mu kubabesha ndabizi mufite imitungo yanyu mu Rwanda mubatse amazu mufite ibyashara bitandukanye mu Rwanda tibari mu kubabesha ngo nimuvuga ukuri uko yitaga ukuri ukuwe uko kurya kw'abarozi kugambanira bene wabo ati ngo ntimuzagira mu Rwanda uti muhumure unje navuganye n'ubuyobozi bw'u Rwanda yewe yovugana n'ubuyobozi bw'u Rwanda uravugana n'abajenosideri ukorabora n'abajenosideri nurangiza ngo yaye ngo wavuganye n'u Rwanda rurakwemera kugira ati mu yandi magambo nta kibazo n'ubwo mu yandi magambo yafashe leta y'u Rwanda haba hayitangwa n'abacuruzi mu Rwanda haba jenoside mu yandi magambo agiye kwita leta y'u Rwanda abacuruzi ba jenoside nabo sinico gusa leta y'u Rwanda yahanguye abanyamurenge batuye mu gihugu cy'u Rwanda kwibuka babo ihangura abacikacumu bagatuma kwibuka babo mu gihugu cy'u Rwanda ukibaza ati se ko yavuze ngo abandi n'abacuruzi u Rwanda nabo rufatikanyije n'abo bacuruzi avuze nose kubyaho azagenda yidegemje muri FDLR n'amaraso agaruka mu Rwanda cyo nico kibaza agomba kwibaza nuko arashuka abantu ariko narimo ntekereza bwana munyamakuru abantu b'abagabo bari muri ya sale byaho yarimo abesha kurya bakubicaro gategera mu zaho yarangiza akanaterana za wabonye amashusho yawe bari mucunamo bari ureba amashusho yawe ya za video zabo bari abantu babonaga bari mucunamo bari mu ntabara guhangana na bene wabo n'abagambanyi bariye twarimo tuvuga abagizi ba nabi bafatikanyije ni benshi irisi irakomeye harimo Alex Rukema uyu nguyu yasaze se bene wabo ndavuga abajenosideri b'ababembe kuko ni umukobwa w'ababembe uyu nguyu Rukema ni umukobwa w'ababembe ikibazo si uko umukobwa w'ababembe kandi ahubwo ikibazo ni ukuba umukobwa w'ababembe b'abajenosideri hari ababembega bazima barahari baba revolutionnaire akaba n'abandi babembe nyine bafata bayakutumba nibo babeneyisi neza umukobwa wa yakutumba uwitwa Shingana hano uwitwa Musore Kigeri uwitwa Rugama Andre n'abandi urutonde rurakomeje ariko kandi aba nibo wavuga ngo Justin Ruvimba murumuna wa byaho ni nawe ubundi ni nawe bishop warira kanisa niwe bishop mukuru aravuga ko akoresha uriya cyane ni nko kakone bati ni garafresi nkomeza kugaragara nishima mu aya kugambananya hari n'umuntu ubusanzwe ari we umuyobozi akigira ariko akigira akazagambana gusiyo bucece agatekinikiri bafite amahirwe yo kugaruka bwana munyamakuru bitararenga ahubwo nari navuze ngo tuzagaruka kukuye muri Uganda we utarageraho byaho yavuze ibintu byinshi aravuga ngo niwe mupasiteri w'ukuri uhagaze ku kuri washingiye ku mavuta ngo yamenyweho umuntu yakwibaza amavuta yiwe byaho
ko mfite video cyangwa se dufite video ziyo zirenga 2 z'urukozasoni ari gukora amanyambwa kuri telefone, ibi navyo bisigaye amavuta. Imyamagaro iriho ngubu n'amavuta y'ubu twayatinda amavuta mu kizungu natubwiye cyangwa turange umuntu wamumenya aya mavuta cyo kumubaza aya mavuta yamenye kuri byaho amuhesha gukora ibikorwa z'ukozasoni imbere umuganda umugabo musanzwe ufite abakazana n'abakwe. Amavuta yo mu kizungu ntitwayatindaho katukomeye twubaka umuryango no ariko mana we nizaharero yakatanga ibazega ziharero zikompara ariko iyi Imana umunsi tuzabona Imana umunsi tuzabona Imana tuzayibaza ibibazo byinshi. Iyi Imana yabyakwere n'Imana rurema umuremyi w'isi ubundi Imana turayigendana ibikorwa byawe niberekana ko ufite Imana cyangwa utayifite nta yindi Imana ibaho iba muri twese amagambo n'ibikorwa amavuta sayo na Bibiliya nizivuga ngo uwitandukanye n'abandi bafite icarari yitandukanye urambwira ngo hari umunyakagara twaganiriye arambwira ngo muri yanzira Yesu yavuze ngo ntoya gwifunganye ngo n'iryarembo rifunganye ngo rinyuramo bake ariko bakaba ijana bw'ingo ntaho bihuriye. Yaravuze ngo amazigiye kuri media turaje turimushireho noneho kandi turimushireho dushingiye kuri video ze, dushingiye ku magambo ye, dushingiye ku bikorwa bye bibi. Reka tumuhe warning ya nyuma agenda yo ku ubuyobozi buri hariya agenda yo ku ubuyobozi buri hariya noneho we namara kuyoboka niba afite icyo atumva ubuyobozi bukuru bwa mutualité burahari kazi ngo bazagende genera message abafuasi biwe cyane twarabibageneye twarabwiye ngo umunyamurenge wese ukorera munsi ya Ruvimba na Gisore Migambi uwo ngo akora kuri konti ya Mayimayi imisanzu yabo nta anti aparesa mu buyobozi bwa twibone hari iwacu mu babyeyi tihuruka bagaragaje no kuba babitanga muri biyogobogo bukiyabwira ngo bajijisha abantu abanyabugo bamenye kuko badakorana n'abandi zamfura zo mu biyogobogo zavuga ati no nyamu dakorana n'ubundi buyobozi ibyanyu dushaka kwifata kuvugwa ngo imisanzu yakomeje gutangwa ariko handija tihazwe tugasaba tugapinga imikoranire y'akagara n'abafidelere baye ku Rwanda interamwe nta kuntu u Rwanda rutunza abanyamurenge bangana kuriya rwabahaye byose bifuza wagenda ugana kwifatikanya n'uwasiza hekuye ruri ya Rwanda rwaba bagira neza bahe batanga n'ama passport bakayaha rutanga bakanogambana bageze hanze ngo bikunde ntabwo byakunda ni ukuvuga ngo aho bari mu murongo mu Rwanda bitangwa n'ibigarasha bari mu murongo neza bigarasha kandi FPR bagize igicuruzwa bw'abanyamakuru FPR kandi igishoro hara muri Kongo nuvuga ngo umuntu wese ukeneye kubona urufaranga atakoze ushaka populaire muri Kongo ushaka kuba populaire akarya amafaranga y'Kinshasa uwo agomba kubona igishoro koza gatuka FPR cyane ndetse iyo no akarusha tuka n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda umuvyeyi akaba abonye amafaranga ariko ari amafaranga umunsi umwe bazayaruka amafaranga ataciye mu nzira y'Imana sa amafaranga bana mu makuru nta mana yo guha umugisha ngo uzawuhorane warakomoye mu mabi tishoboka niko bimeze kagara Dr. wanemereye tugasaba RIB tuyisabe ko isanzwe ikiranura ibintu byinshi nabonye abantu b'amafuti benshi bakomeza gukora amafuti mu gihugu uyu muntu witwa Claude ngo ni pasiteri ajya niwe kazungu cyangwa ni Claude gusa kunda kubona hayo umugana n'amagasho rimwe na rimwe kunduza itubarize uyu Claude ni iyihe mpamvu cyangwa ni iki yashingiyeho agereranya impunzi z'abarundi kandi Claude ndamubwira zageze mu Rwanda 72 n'impunzi z'abanyarwanda Claude ndamubwira none sinca ku ruhande rw'abanyamakuru cyo ture kubyarya Claude arahagurutse ngo ico muhango akabonana na minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu ngo yamubwira ngo impamvu ngo hari abarundi ahubwo nibajije ukuntu yamenye abarundi muri turiya duce twose yatugezemo ngo ririma hari abarundi ashinzwe gushaka abarundi mu gihugu icyo si cyo kibazo ahubwo ariko naho cyo kirahari ikibazo do
ibi bintu bivuze abanyamurenge bari mu rwibutso kumenya site z'abarundi bari mu gihe cyo kwibuka. Icya kabiri ukompara gute abanyamurenge n'abarundi? Iyo uvuze abarundi ku giti cyawe nimba umuvugizi wabo gusabira abarundi ndanga mu bwenegihugu mu Rwanda yisunga itegeko nshinga ry'u Rwanda ariko nta kora comparaison n'ubundi bwo u Rwanda rutanga ubwenegihugu kubera ko hari umuntu wabashe kubusabira bo babuha cyangwa n'itegeko nshinga bagendera. No reka tubwire uno mugabo yavuze ngo abanyamurenge ngo baje 1996 ngo nakane ngo ni gute bahayira. Hapana, n'umunyamurenge waje mu Rwanda turi kwitariki zinga none ni 17 afite inzira bicisha muri akabona ubwenegihugu muri 2026. Umunyamurenge ashobora kuva hariya yagera mu Rwanda agaca mu nzira nyazo akabona ubwenegihugu bw'inkomoko. Leta y'u Rwanda irabwemera. Ubwenegihugu tubona hariya bwana Claude ni ubwenegihugu bw'inkomoko. Turi mu kubivuga abantu bakabyumva ukundi. Hari i Rwanda ni wacu 100%. Apana 50%. 100%. Hari ni wacu. Niyo mpamvu iyo tuhageze uzagera so kuvura umushitsi. Ese ikibazo yagize njembaza ni gute usabira afite ingangabitekerezo yabaje leta y'u Burundi ikayibaza se ni gute abanyamurenge bahungira wanyu mu gihugu mwashika mukabica. Oya abanyamurenge bahungiye mu Burundi bo haronye ubwenegihugu cyangwa bariyo hari ubufite. Hari abanyamurenge bageze mu gihugu na za 1993 hari ubwenegihugu bagira hari ubwo. Rero uyu mugabo rero reka dusabe ribu gukiranura ibintu kuko bikwiye, kuko ashaka no kudafungwa akabazwa impamvu yavuze biriya bintu. D'abord mu Rwanda ibyamoko u Rwanda rugeze ahantu ruvuga ngo uruba bwana munyamakuru tugomba no kwitirira umuntu akarere ngire ngo umushinga wayo akarere umuntu avamo umuntu ni umunyarwanda nta kindi inyuma yico ushaka iki. None ugeretse kuvuga ngo mu Rwanda hari abarundi ibyo rero rose wenda niba ushaka ko umuvugizi wabo bicishe mu nzira uje no kubibwira ababishaka pana kuza hano kuri mutandaho ugumura isi ngo hari abantu ngo bahawe abandi ngo bahawe. Abanyamurenge ntibabasabwe n'ibyo mu Rwanda harani wabo aho. Noneho nanone kandi uyu mugabo uburyo yabivuzemo n'uburyo yandukiraga mu mwana munyamakuru wabonaga ko atari ibisanga ku banyamurenge. Ni ukuvuga ngo ubwene bw'abanyamurenge bahabwa tibwamunyuze cyangwa se ntiyanyuzwe nabyo siko wabonye cyane. Nanone kandi gatuka twisiga amakuru kuko kiragihugu kuba kigeze hari agadufite abo tubikesha n'ingotanyi tugatambuke agomba kwirinda. Ari amahoro hasagambamo hariya ari amahoro hasagambamo harabwa na munyamakuru na amahoro y'abana b'abanyarwanda babonye kuko igihugu capfuye cashize abantu bashize baza gukora genocide. Abanyarwanda bose bigira amahoro. Abanyamurenge bari arimo Pastor Claude reka twibutsa Claude gusa kuko hariya umuntu hari bakuru bacu bahameneye amaraso hari. None gute umwana yapfushiriza se mu Rwanda ahawe y'u Rwanda baraheza akamunyanga. Ibyo byashoboka. Ese n'abanyamurenge gusa kwereka ya company y'abanyamurenge n'abarundi abandi bantu bahawe ubwene mu Rwanda batari abanyamurenge n'abanyamahanga baza Afrika n'abazungu niyo mpaye mvuga bafite uruhu rutukura pana rwera bafite n'imirimo muri iriya leta. U Rwanda ubu ngubu rugeze kuri ni nka Amerika international. Abo barundi bagende bishire hamwe bagende bagana ubuyobozi buzabafasha ariko ko dusunguriza ahubwo yavuze abarundi ashaka kuvuga abanyamurenge sa abarundi ashaka kuvuga cyari kigendero n'abanyamurenge cyane kandi en plus aller voir igihe bivugiyemo turi mu gihe cyo kwibuka. Ngaye guko rero dukomeje twarimo dusaba urwego rwa RIB kudufasha umusore kumutubariza ivyo bintu by'ukuri. Ndasoreza ku kuri imwe ndifuza ko twavuga bwana munyamakuru. Uganda hari ikibazo cy'amatiku muri mitualite yego tugara twobora ntawo tuzatura ariko turasaba umuyobozi wa gakondo kwisi kugira ngo amanuka agere kuri tere cyangwa se ku cyumweru ejo navuye ku cyumweru ejo navuye ku rusengero nakira amatelefone menshi nane mpamagara yandi mpamagara abantu bibukiye ku ruhande rwabo rwo kwa Mukiza Inosa bazwi nk'akagara ariko batabyemera. Nanone kandi mvugana n'undi muntu wo ku ruhande rwo kwa Rutonesha Moise
uburyo bagiye bibukamo mu by'ukuri ni ibintu bitarasobanuka. Naje ubwanjye sindi kuri teresi nazi nuko byatangiye. Uyu yaravuga ukumva afite rezo, uyu akavuga ukumva afite rezo. Bigeraho uri muri no groupe yo kwa Inonsa nani Mukiza yibutse ku ruhande rwabo. Bavuga ko ushobora kuba irimo n'abanyatugara. Bavuga ko ukora ari imiryango ngo ikaba hafi 500 cyangwa arenga cyane. Uwo muntu arambaza ati se ko murabona ko imiryango 500 ko bakagabe gakunda. Ati muri abo bantu harimo abantu bafite abana benshi ku rugamba iyarwa. Abana bakavuga ibindi numva none ndacanganyikiwe. Maze kumva ncanganyikiwe dusaba kuko ubuyobozi bwa gakondo niyo mpamvu bwatowe. Perezida w'umuryango w'abanyamurenge muri Uganda yaramanutse aja kuri tere na Kivari biramunanira. Kibazo ki na Kivari biramunanira asubirayo atabikemuye. Ibi bintu rero ntibyorekwa gutya ngo abantu rero ko kuva banicanye cyane. Reka dusaba ubuyobozi bwa gakondo. Noneho bagezaho barambwira ati basi iyi gakondo niba ubuyobozi buri kure wenda za Burana za Amerika niba twohereza abagabo bifura bave muri Kenya abandi bave mu Rwanda baza duhure na Kivare bamenye ikibazo kiri hano. Bamenye ikibazo kiri hano. Kwitwa Kagara twarabimenyereye. Tariko dufite izindi yari batwotanga natwe tukumvikana kuko ibintu bitange none bazi imyaka 5. Alors itangaza makuru giza rirubaka bwaramenya makuru yaba ari biri gasenya. Dusabye gakondo aho tuvoa. Niba bwana kazi nguvu wenda adafite umwanya mu mirimo afite abadelega ashobora gutuma. Ko barifuza ati batse tubone na delegation y'abagabo b'imfura izabivuye Kenya nindi izabivuye mu Rwanda bazi baduteranya minyana ikibazo kiri. Ati ntidushaka gutukwa mu bwoko. Ntidushaka gutandukana n'abana bacu bari ku rugamba. Babana ngo bazamva ngo data yabaye Kagara ari ku rugamba hariya haramatiko cyane. Iryo rirumvikanye kandi tubisabye ubuyobozi bwa gakondo mu Buraya Amerika hose kandi babigiye priorite. Ni priorite kuko badahuje batandukanye ntaco babaha bakora. Ubuyobozi nico bubereyeho. Ubuyobozi nico bubereyeho no gutunganya ibintu. Ibyo turagitambutse. Niko bimeze rwose kandi baza bacihutira ikintu cyose kirihutirwa gishobora gutuma umunyamurenge umwe ava ku bandi kandi wenda bivanyemo nuko habuze ibiganiro. Umwe ngo asanga wenda kubera amakuru makafite nguko. Inkuru ya Uganda tuzagenda tubigarukaho. Kandi kindi mpaka tubonye ubuyobozi bugeze hara tukabona kuyireka. Ubuyobozi buzanegere abaturage rwose bazabaganiriza babaha amakuru yuzuye abantu bazamenya uko zifashe bareke makurikira ibintu bitari ngombwa byuzo kuri. Nyemera dusoreze ngo itugezeho nani mbonye ndabona umwanzi yateka rehe yikarehe ariyo dusorezaho hanyuma niho bahaye bahanyanyariza ubungu muri Karehe. Minembwe irabananiye. Masisi irasa nibagoye Rubaya wabanyuje bitero muri Rubaya ushize ukuntu byabyaje simusiga. None dore ubungu Karehe ngo ndigezwe bagiye gupfafanira Karehe no gupfapana wa guhanyanyaza niba rwa ngaha badukurikiye baraza kwibagira comment tuzumva. C'est lundi ni tangazo. C'est lundi le 17 uboni none. Les forces coalisées du régime de Kinshasa, notamment les FARDC, FDLR, milices wazalendo, mercenaires étrangers, abazungu baragarutse, ainsi que les forces de défense nationale de Burundi, FDNB, ont lancé une série d'attaques simultanées sur plusieurs axes. Coalition yateye mu bice byinshi muri Karehe ubu tuvugana intambara irimo. Saa moya n'iminota 50 bateye ahitwa Katare, Chushunguti na Nyamugari. Ndetse nahitwa Kivoka. Aho ni muri Karehe. Aho saa 4 mu kanya gatoya rwose bateye ahitwa Nyaruhinga iwacu, Mukoko muri axe ya Mukoko Minembwe. Ndetse ko barakoresha imbunda zikomeye zirimo bita ngo ni Mortier 70. Imbunda ikomeye cyane n'amadrone kandi ya KT6 ziratangiye muri Mukoko ni muri Est Minembwe. AFC attire une nouvelle fois l'attention du peuple congolais et de la communauté internationale sur
la survie, et sur la gravité et la répétition de ces attaques, qui causent des pertes en vies humaines, détruisent et des habitations, des écoles et d'autres infrastructures civiles, et contraignent des familles entières à fuir leur foyer. L'AFC réaffirme son engagement à défendre et à protéger les populations civiles. Intambara yabaye rero iratanga muri est cyangwa se mu burasirazuba bwa Minembwe, aho ni muri Mukoko ndetse na Nyaruhinga, ahari hafi rwose, kuvuga ngo winjira muri Mukoko ugana za Gakenge, ni ukuvuga ngo amazi ashobora kuba yazamutse mu ishyamba ryo mu Rusuku ndetse no kwaswima neza akamarengera neza muri Gakenge kandi. Urumva ko ariko ngaye nguko amakuru avuga ko babashe kuba babasubiza imbunda zabo barimo barasa, ariko kandi ntagihambaye bakoze mu buryo nuko barapfapfasha, ahubwo ndimo kubona kuko bashobora kwiteza ikibazo bakaba bakwisanga muri shaba bose bakava muri Kivu. Ubundi niwo muti twavuze ko umuti w'intambara no gusanga umwanzi mu birindiro. Nyakubahwa Corneille Nangara bivuze ejo, bibuka aravuze ngo kurinda Minembwe neza nuko umwanzi agomba kuba ageze always, si kwirindira muri Minembwe, si kwirindira Bukavu cyangwa Ngoma cyangwa Ifizi cyangwa Baraka, ni Karemi ni Kolwezi. Izo yavugaga rero baba babizi, dore kera umwanzi ariko Minembwe amakuru abayazi ko bari ariko buriya ari jambo rihetse byinshi. Reka abantu rero bitegure gutaha, niyo nasoreza. Yego, urakoze cyane, reka tubashimire. Amakuru yacu tuba tuyasubikiye hano, murabizi ko iyo tuvuga amakuru tuba tubabwira ko amakuru y'intambara cyangwa se imirwano ni amakuru agenda ahinduka umwanya umwe. Twaje mu kiganiro ibintu bimeze neza, ayo makuru dufite none dusoje tumenya amakuru ko hari intambara hari impinduka zabaye muri Minembwe, yabashe kuba haba muri axe ya Minembwe ndetse na axe ya Kare. Reka tubashimire, tukomeza no kubararikira gukomeza kubana natwe gatanu kuri gatanu. Amakuru yacu nakagaruka. Mbibutse ko kuri mikoro mwakumwe nanje Cyubahiro Alex Mvunabandi kuva kuri Urubunga TV, nanone kandi kumwe n'umweze wanje ni Mugisha Joshua Medale kuva ku Nsoko TV. Murakoze, nawe utaha nakagaruka.